ibintu bimwe uzi ukora utabitekereje, ugasanga gusa ko urabikora utabitekereje, ariko no gushima bizomera muri wewe. Tuvuga yuko gushima atari amazimwe. Mutandukanye bino bintu bitatu: gushima no kuzimura n'imigani. Uje gushima ntuba dukeneye kuza kutuzimurira, uje gushima ntuba bikenewe kuza guca imigani. Tubwira icyo Imana yakoze numara wicara. Utandukanye amaganya, utandukanye gushima n'imigani no kuzimura. Uzoza ushima amashimwe atuma abandi basubizwamo imbaraga. Ushima amashimwe atuma hari umuntu wari wumva yihebye ndetse yomanura umugozi akiyaho. Ndashima Imana yaboneye abantu umwanya bangana gutya. Muraberewe. Imana ibaheze umugisha. Bibiliya ivuga ngo abibagiwe guterana bararimbutse, ariko ko mwe mukivyibuka, Imana ibaha umugisha. Hariho abandi batagiterana ngo barakurikirana ngo online, ukamujyama ntuje gusenga ngo hari ikibazo ngo byose se ngo ntibisanga aho njyamye. Kujya nubwo byoha gusanga, ariko ntizoba bifite amavuta cyo kimwe nuko wohibera. Mwakoze cyane kuza rero, Imana ibaheze umugisha. Hanyuma turashima bateguye igikorane nkuko twatangiye tubivuga. Turashimira Patrick, Imana imuheze umugisha. Hanyuma turashimira itorero Carmel ryemeye ko twohagarara imbere y'abakristo bangana gutya. Ubundi iyo pasiteri yemerera umuntu kuja imbere y'abakristo biwe nk'uko biba bigoye, abafite impungenge, kuko hari ijambo novugira hano mwese mukaba musohoka mukagenda. Nizo mpungenge abapasiteri bagira. Uriya muntu araje imbere y'abantu ababwira iki? Ariko ko pasiteri yabonye ko nohagarara imbere y'abakristo biwe nkavuga. Imana ishimwe kuri ico cyizere wangereye. Imana iguheze umugisha. Twahereye igiterane kuva ku wa gatanu, turashimira bitavye kuva uwo munsi gushika none. Imana ibaheze umugisha. Twaganiriye ibintu bitandukanye, sinovyegeranya uyu munsi ngo mbimare, ariko nyine kugena natangiye mbivuga online irahari. Abatari bahari nyine ngira mwabikurikiraniye mu rugo, ariko ndabagirira samari gatoya cyane y'ibintu twagiye tuganira. Igiterane Patrick agitekereza yacise ngo ni Thanksgiving. Nabasiguriye mu buryo buhagije ico bisobanura, ico Thanksgiving isobanura. Mbabwira bayitangiye, mbabwira yuko yatangiwe n'abantu bavuye mu Burayi bahunze kubera ko mu Bwongereza batabahaga uburenganzira buhagije bwo gushima Imana, kubera bo bashimaga ibigirwamana. Bari biringa ibigirwamana biteye ubwoba mu 1620. Ntibabaha uburenganzira. Baravuga ngo kugira tugume hano tutahadushima Imana kuko tubishaka, bahitamo guhunga. Bava mu Bwongereza baragenda baja muri Amerika. Ngo bashitse muri Amerika bahasanga hari igihe c'imbeho nyinshi, ngo kandi bahashika bashonje kubera ko bari abasuhuke nta kintu bari bafite. Ngo inzarira bajya cyane. Ngo abantu bahasanze ngo bagira umutima mwiza, babigisha guhinga. Ngo barahinga 1321 ngo bareza. Ngo bamaze kweza babonye ibyo kujya bariye barahaga, ngo batekereza gushima Imana. Batekereza uyu munsi wa Thanksgiving, bawutekereza ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11. Baravuga ngo uyu munsi tuzowizihiza kimwe n'indi minsi yose, kubera ko Imana yadukijije inzara ikadukiza n'imbeho yo muri iki gihugu. Nuko twaganiriye ku wa gatanu, mbabwira n'ibindi biraho. Hanyuma muri overnight bari bahari n'ubundi nyine murabitegera. Batari bahari sinobihuza ngo mbimare, ariko twaravuganye ngo abantu bave ku musozi w'amaganya tuzamuke ku musozi w'amashimwe, kubera ko umutima wuzuye amaganya tuzubasha kuzamura ishimwe ry'Imana. Ubundi kinyuranyo c'ishimwe na amaganya, umutima udashimuraganya. Muve rero mu maganya tuzamuke tuje gushima Imana. Ndababwira ngo icyo Imana idukeneyeho, icyo Imana idushakaho, iyo tugikoze tuza dusanga mico natwe dushaka, ariko icyo twebwe dushaka Imana ntizigisanga mico yo ishaka. Noneho rero dukora ivyo Imana ishaka kugira ngo dusange mico natwe dushaka. Hanyuma mbabwira inzitizi zo gushima, reka nzisome gusa kuko mu mutwe noja kubabwira ibitari byo. Nababwira inzitizi zo gushima. Nzitizi ya mbere twavuze nyine amaganya, niyo nzitizi ya mbere y'amashimwe. Umutima wuzuye amaganya ntuzishima. Tuvuga ari ukumva ko ibyo Imana yakoze byari uburenganzira bwawe, ukumva ko impamvu wagwaye ugakira ari ukubera ko wari ufite ifaranga zo kwivuza, ariko hari abari bazifite baguye mu bitaro. Ukumva yuko icyo Imana yakoze iki cyangwa kiriya, ukumva ko bwari uburenganzira bwawe wari ugikwira, impamvu wize ukamara n'ukubera ko so yari afite ifaranga, ariko hariho abose bari bafite minerval ariko batize. Nukuvuga ngo ureke kumva ko icyo Imana yakoze
bwari uburenganzira bwawe, ahubwo n'urukundo rutagira akagera Imana yagukunze ikugirira ubuntu irabiguha. Inzitizi igira gatatu sinayivuzeho ndabibonye, n'ubwibone, nta mwanya ngifite wo kubivugaho. Igira kane twavuze yuko ari ukwegeranya amashimwe, ukumva yuko icyo Imana yakoze uyu munsi yagukijije, ariko wari ukeneye n'ifaranga, wari ukeneye n'umwana, wari ukeneye no kubaka inzu, ukavuga ngo ubwo yampaye ibi reka ndindire impe n'ibi bindi hanyuma nzoshimire rimwe. Uba wakoze ikosa, uba wariganyije. Banza ushime ibyo yaguhaye, ibyo itaraguha nazo uzobishima ikindi gihe. Uyu mwaka Satani ntakuriganye mu mashimwe ngo uvuge ngo ubwo yankoreye iki n'iki n'iki, ngo ubwo itarankorera iki n'iki n'iki reka ndinde gushima bino yakoze, ngo ndindire izokore n'ibi bindi. Banza ushime ibyo yakoze hanyuma ibyo utarakora. Huduma yareretswe aravuga ngo umuntu uzi gutereta Imana, umuteresi mwiza, kuko Bonere yazashira agatebe hariya, nawe niba ukeneye gutereta Imana neza uzoyiteretesha amashimwe, apana amaganya. Gutereta Imana neza ukayituruka muri kote fervor yayo, ni uguturuka mu mashimwe apana mu maganya. Umuntu rero uzi gutereta neza uzoturuka Imana mu mashimwe, uzoyitereta iguhe n'ibyo rero ntacitagira izobiguha byose kuko irabifite. Hanyuma ndibaza n'ibyo icanyuma kiravuga ngo kutizera ko byabaye, ukazuhora wumva nkaho ibyo Imana yakoze bitaraba neza, ngo se noshima ngo hanyuma bikagenda, ngo se noshima ngo hanyuma ngo bikamera ngo ntako bizoba. Imana ntizi inyaguza, Imana ntizi inyaguza. Hari nubwo yoba yaraguhaye mugikundanye bwaca ukayivaho, kuko giyo ntiyo kuvaho, ntiyo kunyaguza bikurekera nyine kera yarabiguhaye. Genda ushime yarabiguhaye. Nizo nzitizi twavuze zo gushima Imana. Hanyuma uyu munsi turavuga inyungu zo gushima Imana. Bwana sifiwe. Bifite inzitizi bikagira n'inyungu. Uyu munsi rero turaganira inyungu zo gushima Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 38 no ku 15. Yesaya 38 no ku 15 haravuga ngo mvuga iki kandi ubwo yanshubije ubwe wenyine niwe wabikoze, imyaka yanje nzamara yose nzaja ngenda niyoroheje, nibuka umubabaro wo mu mutima wanje. Amen. Gushima Imana niko ugomba gukora buri munsi. Narababwiye ejo ndababwira ngo kwa kundi hari ibintu bimwe uzukora utabitekereje, ugasanga gusa kurabikora utabitekereje, ariko no gushima bizomera muri wewe. Tuvuga yuko gushima atari amazimwe. Mutandukanye bino bintu bitatu: gushima no kuzimura n'imigani. Uje gushima ntuba dukeneye kuza kutuzimurira, uje gushima ntuba bikeneye kuza guca imigani. Tubwira icyo Imana yakoze numara wicara. Utandukanye amaganya, utandukanye gushima n'imigani no kuzimura. Uzoza ushima amashimwe atuma abandi basubizwamo imbaraga. Ushima amashimwe atuma hari umuntu wari wumva yihebza ndetse yomanura umugozi akiyahura kubera ishimwe utanze, bituma asubizwamo imbaraga. Avuge ngo nukuri nubwo byari bimeze gutya none, ariko hari Imana ikora, ejo naho izobikora. Nyungu ya mbere yo gushima Imana, ikinyamurenge nayanditsemo simpa nkimenya nanje. Nyungu ya mbere yo gushima Imana ni ugukaba Imana, ni ukwitegekeranyiza. Nimba ari uko sinzi, ni ukwiteganyiriza. Muzambona ko mwandika kuri YouTube ngo ico kirundi uzuvuga ni ukuri, sinza mbivuga mbishaka zabyisangamo. Tumumve ibintu mpamvuga hano. Muvuza ngo ni ukwiteganyiriza. Iyo ushima Imana ubuha witege uko mwabivuze. Reka mvuga uko jewe nariko mvyita. Ubuhaye ubika ku Mana, ubuhaye wiziganyiriza ku Mana, ubuhaye weza Imana umukopo. Kandi nukuri Imana ntiziheze izayishura, timeze nkawe. Wowe baza baguha ideni ukaza gusaba umuntu ukamubwira ngo nukuri ndago uhaye urira, ariko nawe yaza kukwishuza bikagera harira. Waje uhaye utaka nyabuna ndagowe, abana baje barahuraye, abana ndagusavye ntabara. Nukuri ukazimuha kubera
kubera umutima mwiza ugize, ariko yaje kuzikwishura mugatandukana kubera ko yaziguhaye nabi. Yaziguhaye wavuze, watonganye, wazimuye. Imana yo siko imeze. Iyo uyihaye ubu yikabye, kandi igiye kukwishura izi kuba inshuro nyinshi. Muri uyu mugoroba utekereze neza, ushima Imana muri bike yagukoreye cyangwa byinshi. Iyo uyishimiye iziguha byinshi birenze ibyo washimye. Twaravuze ngo umuntu akeneyeho Imana ibintu igihumbi n'ibihumbi imiliyaridi y'ibintu, ariko Imana yo idukeneyeho ikintu kimwe, ni ukwishima gusa. Twaravuze ngo Imana ishoboye ibintu byose bibaho irabishoboye, ariko icyo idashoboye ntishoboye kwiramya no kwihimbaza. Ntishoboye kuvuga ngo jewe Imana ndakomeye, ngo jewe Imana nagize uku n'uku n'uku, jewe Imana ibyo ntibishoboye. Itegereje ko wewe ubumbura akanwa kawe ukayishima, ariko ntuzi ubikora. Iyo rero utahaye ubikora uba uhaye wiyima, kubera ko iyo ubikoze uba ukabya Imana, kandi Imana izi kwishura. Kigira kabiri, bigufasha guhora wibuka ari iby'Imana yagukoreye, ari n'ibyo abantu bagukoreye. Iyo ufite umutima ushima biza bituma uguma wibuka ibyo abantu bakoze ntiwibagirwe. Tuba indashima, umutima wawe ugahora wibuka, ukavuga ngo nyanaka yangiriye uku n'uku n'uku, nyanaka yangiriye uku n'uku n'uku, Imana yakoreye iki n'iki n'iki. Bigahora bigatuma uhorana umutima ushima. Umutima wawe ukaba umurekonesa, ugahora urekonesa ibyo abantu bakugiriye, ukarekonesa n'ibyo Imana yakugiriye. Hari igihe abantu baguca intege ukazubura ukugira, ariko uwagushubijemo imbaraga, uwakongeye agatege, uyu mugoroba umushimire. Twavuze yuko uyu mugoroba cyangwa se kino gikorana ari cyo gushima Imana no gushimira abantu batugiriye neza. Uyu nawe namwibutse yangiriye neza. Ubuhamya none ntabwo njamwe, ariko ndababwira gato nawe yangiriye neza. Gihe nari samye umwana waje mzaye, twari muri jardin na Moise wa muno muri no kanisa na Ishirake n'umutware wanje. Tuhaye dusenga, nari nkuriwe ngeze ku gihe cyo kubyara neza, sigaje gusa ko numva igisenkaje mu bitaro. Noneho igihe twadusenga mbona uyu muvyayi araje ahiruka turutse haruguru muri jardin publique, murahabona. Araza ahiruka n'umuvuduko mwinshi, afite urupapuro mu maboko ndavyibuka n'ikaramu, abishira kunda yandika amandiko menshi. Arangiza arambwira ngo wa muvyeyi we, ngo Imana igukijije imbugita. Sinzi ko kivyibuka. Hanyuma gihe carageze, nari ndi mu bintu byo kwitegura mpanja kuvyara, ja kuri ecography. Patrick niwe wanjanye ngo twari kumwe. Dushike kuri ecography, kurikira muganga arampima, ariko abantu bose babaye bacangero yemwe. Umuntu yo kwemera ko none ubuzima bw'ubundi kugira ngo aronke amafaranga. Muganga yamayunama akaza yamanyinyigwa, muga byagenze gute? Mbwira uko bimeze. Umviriza madame ngo rindira gatoya. Mbwira umwana yapfuye se, akamayishima mu mutwe. Mbwira yamazara yaricaye yamambwira ngo madame ngo umviriza ndakubarire ngo umugabo wawe ari he? Yari ruguri bwagiriza mwivuga butumwe. Ndambwira ntawe uhari. None biragenda gute? Habaye iki? Umwana yapfuye, ngo umviriza ngo umwana ari mu mazi menshi mu nda, ngo umwanya n'umwanya ngo arashobora gupfa. Ngo none ngo nyaruka ubunyene ngo ugende muri laboratoire bagufata ibipimo n'imiburi sezere, umwana uzoba umufite mu maboko namaze kukubaga. Muga umbage tinye imbugita mu buzima bwanje, nama ntangira kurira. Noneho sinibuka ijambo nyambego yambwiye, ndabaza ndarira ndabwira tereka nsohoke nje gutamporiza ko numva ubwenge buvuye kugiye. Ndasohoka pako bita amaso Patrick na Manturika, noneho ndira neza. Hazaba igihe urira kubera ko nta muntu uhaye ubona hafi wo gufasha ukabura ukurira, ariko nagaze imbere ya Patrick umutima uraturika. Patrick wabaye gute amashari? Umwana yapfuye tirindira. Ararindira nyina mare gutururukwa mubwiye uko byagenze. Igihe mpamubwira amakuru mbona kwibuka neza ijambo nyambego yambwiye. Mbyibutse nahise mbwira Patrick ati fata imodoka tsa n'ingoga tumanuke Asiatique kwa Inosa. Sinasuye gusubira ngo nse mvugisha wa muganga, nabamanuka no kwa Inosa. Shike kwa Inosa namambwira bari bahari munyihanganire fite urgence, barandeka ndinjira. Inosa arampima yamambwira ngo madame ngo umwana wameze neza mu nda, harimo amazi akwiye. Nta mazi tese ubundi umwana yoba hatari amazi yamara kabaho gute? Harimo amazi akwiye. Yamambwira ngo ugende mu rugo w'amahoro, uyo mbugita uyikemeye mu izina rya Yesu ntubagwa. Ndetse ahubwo uri mu bagore bazobyara neza.
yambwiye ngo umwana nageze mu nda asezere ngo umwana araba yapfuye, nama ntaha mu rugo ndaryama. Iyi nga rya mbere rirashira, iyi nga rya kabiri rirashira, iyi nga rya gatatu rirashira. Muri kumwisho w'inga rya gatatu igise kiramfata, cyamfashe saa 3 saa 4 nari nkikiye umwana. Ariko izo mbaraga nazikuye ku ijambo nyambegwa yambwiye. Iyo atabimbwira uwo munsi umwana mbana muraranye mu maboko yaciye ahatariho barambaza. Ariko ndashima Imana kuko yanyibukije icyo nyambegwa yambwiye. Imana iguheze umugisha. Twaravuze ngo niba ari umuntu wakugiriye neza umushimira muri kino gikorana. Imana yatugiriye neza icuro kenshi tuyishimire. Ikigira kabiri bigufasha guhora wibuka icyo wakorewe, bituma umutima wawe uhora ari umurekonesi, uhora wibuka neza ibyo Imana yakoze. Cya gatatu bizamura imbaraga z'umutima, bizamurira Imana icyizere. Iyo ufite umutima ushima, niyo ugeze mu kibazo ni ukuri ntibiza bigutera ubwoba, tuzi ucika intege kubera yuko uba ufite icyizere Imana, kubera ko wibuka ibindi yakoze, ukamenya neza yuko ibi bikubayeho uyu munsi hari ibindi bikomeye Imana yakoze, ukavuga ngo iki kibaye none ni Imana iragishoboye kizoceceka. Bikuzamurira imbaraga z'umutima, umutima ukagira imbaraga, umutima ukagirira Imana icyizere. Ibikubayeho byose ukabitesha agaciro kubera uzi ibikomeye Imana yakoze. Ibihari none nagumye mbabwira indirimbo ya Jessica ivuga ngo ikitarakora cyo cyamara imbaraga zo gushima, kubera ko ibyo yakoze ngo nibyo byari bikomeye cyane. Aravuga ngo nawe mwiyo dufatanye dushime. Icyo Imana itarakora ntikiba impamvu yatuma utayishima none, kubera ko ibyo yakoze nizo byari byinshi cyane, nizo byari bikomeye cyane, nizo byari bikurajije ku ijoro. Icy'uyu munsi ufate icyo yakoze ugihindura inkoni, ukubite icyo ufite none, ni ukuri kirahunga. Icyo Imana yagukoreye kera ugihindura inkoni, kubita icyo ufite none kirakuva imbere. Ubundi iyo umutima wuzuye amashimwe n'inuzu uhesha agaciro gake icyo ufite none, kubera ko bo ubuze icyo Imana yakoze kandi gikomeye. Hanyuma icya kane cyo dukura mu nyungu iyo dushimye Imana cyangwa iyo ushimye n'umuntu, biza bizamura ubusabane bukomeye hagati y'umuntu ushima n'ushimigwa. Iyo ushimye uwushimiye biza bizamura ubushuti bukaba bwinshi cyane. Sinzi ko icyo mvuze mu gipinzi. Ngahe nawe ibuka abantu wahaye batagushimiye ukuntu uzubatekereza nabi, ngo ari kuriya ariko ngo si umutima ni igiti. Ni ukubera iki? Ni uko wamuhaye ntiyagushimira. Ariko iyo ushimiye waguhaye biza bikomeza ubusabane, akaba yaguha n'ibindi byinshi cyane. Ariko iyo uhawe tuwushimuza uheruka cya kindi cyonyine. Ubushize nabwiye abantu nabwiye ariko biza bitangaza iyo umuntu azi imbere y'Imana, kubera ko wagize ibibazo byinshi cyane byakurenze ukamumeneka. Mana n'ukuri byagenze uko ukameneka umutima ukayibwira amakuru yawe yose, kubera ko waje imbere yayo umunsi wagize ibibazo utari uhahora. Kababaza ngo ariko boneri yoza agasanga hondi tutaziranye umuntu tutaziranye muno n'uyu no musanga hari kamamubwira amakuru y'urugo rwaje gose, umugabo tubanye ukuyarananiye bimeze gutya aza nkavuga ngo tutaziranye yo kwamambwira ngo wa mugore we uri umusazi, ahubwo yonyira kwankana kwa muganga. Imana nayo yaratangaye mu ijuru zibabona nk'abasazi. Kutuzuza imbere yayo nta busabane mugirana, ntaho muziranye, ntaho muravuganira, ubi wawe gusa. Kuba imbere y'Imana ntacyo bikubwiye, ariko umunsi wajwigiriye gato ukamuza imbere yayo ukameneka, amaganya yose ugasuka. Uyu muntu arakomeye mu mutwe, karambwira amakuru yiwe tuziranye. Ariko shaka ubusabane n'Imana kubona no kwishimira. Iyo shima bizamura ubusabane hagati yawe n'ushimira. Yaba ari Imana iyo yishimiye bikomeza ubusabane bwawe n'Imana. Imana izikongera kuvuga ngo nukuri uriya muntu numurekonesa no mwongera n'ibindi ejo akanashimira. Iyo uhaye n'umuntu aza gushimira ukavuga ngo nukuri uyu muntu ukuntu kira kandi nukuri wakimuhaye wabona ari gitoya, ariko akamage warakoze wabona ukuntu yagushimiye ku kantu gatoya nkako kose, ariko no muha kinini byogenda gute ukamururengeza.
kamurongeza urunturunga n'amahanga ugasubira ukamubwira ngo asubira gushimira. Nta muntu habe n'Imana twabivuze ko ikunda amashimwe, nta muntu wanga gushimirwa. Ngahe nazamura ukuboko, nta uri muno yobamwo gute? Nta muntu wanga gushimirwa, habe n'Imana ubwayo yavuze ngo mushime. Nababwira ngo nta kindi kintu idashoboye kwikorera usibye gushima. Garagaza amashimwe yawe, ushimira Imana kugira ngo bigukomereze ubusabane bwawe n'Imana, bigukomereze ubusabane bwawe n'Imana, bigukomereze ubusabane bwawe n'Imana. Niba ari n'umuntu umushimire gukomereza ubusabane bwiwe nawe, kubera ko iyo umuntu afite abantu ntaco yobura. Turagera muri banke ngo rero kuntu ukica gufasha, none mwebwe ntarabafasha. Muzi mirongo ibamwo muri KCB, ariko iyo nsanze mwo cici hari nubwo nosiga naritse ngaruka ngacumba. Iyo ufite abantu uba ufite ibintu, kuko abantu nibaza batanga ibintu. Abantu rero ntiwobaronka utari umurekonesi, abantu ntiwobaronka utazushima. Aza uyu munsi utashima akakuvaho, kavuga ngo uriya muntu sinzi ukuntu kwiwe, akakuvaho. Ariko nimba ukeneye kugira abantu n'ibintu, genda wige gushima. Gatoya baguhaye ugashima, niho uzaronka na kanini. Umutima wabashiye gutanga akantu gatoya, ni ukuri n'igihe urose kanini uzakaguha. Umutima, hari umuntu uvuga ngo je nzokorera Imana kubera ko ngo narose byinshi. Nimba udashoboye kuyikorera muri duka ufite, habe na twinshi tuzobishobora. Nimba udashoboye gukorera Imana mu bihumbi 10 ufite, n'igihe uzogira umuriyoni tuzobishobora. Umuntu naguha akantu gato uzoshime, n'umunsi yaronse kanini azokaguha, kubera ko hariho ubusabane bwabaye hagati yawe nawe. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ikigeretseho, gushima ni isoko y'umugisha. Gushima ni isoko y'umugisha, bizana umugisha. Kubera ko nyine uwo washimiye yasubiye no kukongera, ibintu biragwira bikaba umugisha. Ejo narababwiye ngo Bibiliya iravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, naho ibindi byose ni accessoire uzoza ugenda uhura nabyo mu nzira. Kigenderaho no gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, naho ibindi ibi bizabirara bikuriza, ibi bizabirara bikuriza, ugasanga waheze mu maganya na accessoire. Igikenewe no gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ni isoko y'umugisha. Iyo umushimye, iyo hari uzamura umutima wo gushima, Imana tiyogira ubushisha bwo kuguha. Iziguha ibyo wasabye, ikaguha n'ibyo utasabye, ikaguha n'ibyo umerita, ikaguha n'ibyo utamerita, ikaguha waruha nawe ukavuga ngo yarampaye. Hazabigenza neza batariko ukuntu Imana izitugirira neza, ukuntu Imana ibana natwe. Tari kwiza yuko kugera mu mago y'abandi bantu. Pasta ndawe iwanyu zihagera, zanyira ngo none zihugira iwanje gusa, ni wawe irahawe. Ibazi zikugira neza muri ya mafuti yawe, muri kwa kugoreka kwawe uzugoreka, tizirengeshanya kukugirira neza, ikatuzanira imigisha kubera ko twazamuye umutima wo gushima Imana. Bundi gushima bihesha amahoro yo mu mutima, nico ndangirijeho. Umutima ushima ugira amahoro. Muzamubona abana bantu baza biyahura ugasanga umuntu ari mu mugozi kugira ntaba yabuze ifaranga. Oyaye, sabana abayabuze amahoro yo mu mutima. Uzasanga Imana iguha ubushobozi, iguha ifaranga, iguha n'abantu, iguha n'ibintu, ariko icy'ingenzi zo guha amahoro yo mu mutima. Kiza gitanga amahoro yo mu mutima ni ukuzamura ishimwe ry'Imana. Kubera ko iyo utazamuye ishimwe uzuganya, wambara kuganya ukiyahura. Iyo washize umutima ku by'Imana yakoze, ukawukura ku byo itarakora ukabireka, ukazamurira umutima wawe ku cyo Imana yakoze, ni ukuri nti wo kwiha umugozi, ntabwo wo kwiyahura, ntabwo worara wicaye. Mpamvu zituma urara wicaye ntusinzire, nuko wazamuye amaganya muri wewe, wazamura amashimwe. Nimba ukeneye kugira amahoro yo mu mutima, uzamura ishimwe ry'Imana muri wewe, uheza agaciro icyo Imana yakoze nayo itarakora, cye kukumara imbaraga zo gushima. Gushima kuzana amahoro yo mu mutima. Niba wifuza
wifuza kugira amahoro yo mu mutima, uzamura ishimwe ry'Imana muri wewe, utekereze ngo Mana wowe wakoreye kino ukankorera niki ukankorera niki, utarakora cyo uzoza ucibuka uhaye usohoka uvuye mu mahombi, uzoza winjira ihuduma yinga ryose uhere ku wa mbere uhaye ushima, ninga mu gitondo utacu uhaye wambara ikirato ubwira Imana ngo Mana nubwo nashimye ariko nariko ngusaba na minervare yaba uhaye utaha, ninga mu gitondo uhaye apana n'akazi rimwe cyangwa na kabiri, ninga mu gitondo amasengesho arangiye utasha uyibwira ngo Mana nariko nkubwiraga ko nkeneye umwana, cyari cyanze yariko sinacibutse vuba nari nkihaye ngushima ariko ndatasha, nariko nkubwira ko nkeneye umwana, ninga mu gitondo utasha. Amen. Tiwibaza yuko kugusubiza ngo ni mu gihe wabivuze cyane ukarira ukimyira amoshware zose zikuzura ngo ngutekereze ucaga Imana yo gusubiza wowe gusa yishima. Nababwiye ngo huduma yaravuze ngo umuteresi mwiza, umuteresi mwiza uzi gutereta Imana nuyiteretera mu mashimwe. Kuwa mbere uyizingazingira mu mashimwe, kuwa kabiri uzingazingira mu mashimwe, ugeze kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu, ninga mu gitondo utasha soheza amasengesho ubwira Imana ngo ndavuye muri mpanza kukubwira narahuza ariko niko nariko nza kuvuga, habe nubwo utazobivuga ugataha gusa ibyo wari waje gusengera uzosanga ibisubizo. Amen. Tibisaba ngo wivunagure, tibisaba ngo biriyasha, siko bisaba wowe gusa zamura ishimwe ry'Imana muri wewe uzogira amahoro yo mu mutima. Tuzibuka yuko waburaye, tuzibuka yuko wakenye, kubera ko urashobora kuba wambaye gashwashwa none umutima ukuzura amaganya, umutima ukuzura amaganya, ariko ntiwibuke yuko ari n'igihe utigeze kuyigira. Zamura umutima w'amashimwe muri wewe niho uzogira amahoro muri wewe. Ndarangije tukasoma ijambo ry'Imana muri Yesaya. Aya ni amakuru ya Ezekiya igihe ngo Imana yatumye Yesaya ngo iramubwira ngo tunganya iby'inzu yawe ngo kuko ugiye gupfa, ngo agenda imbere y'Imana ngo ararira cyane ngo yibutse imirimo n'iyindi, ngo Imana yumva gusenga kwiwe ngo irasubira ituma Yesaya ngo iramubwira ngo Yesaya we subira usubireyo umubwira ngo nukuri numvise gusenga kwawe, mu myaka yawe uzobaho nongeyeho 15. ngo Yesaya amaze kumubwira ayo majambo ngo buri uko agira ngo yumva arengewe n'ikintu Imana ikoze, ngo ahagurutswe no gushima Imana, aravuga ngo ngira ikiwe ngo mvuge iki kandi ngo ko ariyo yashubije yonyine, ngo ko ariyo yakijije yonyine, aravuga ngo icyo azokora ngo mu minsi yaje yose yo kubaho ngo nzoza ngenda niyoroheje, ngo mu minsi yaje yose nzobaho ngo nzoza ngenda niyoroheje, ngo nibuka agahinda ko mu mutima wanje. Mu minsi usigaranye yo kubaho ugende wiyorosha kuko ntukomeye habe na gato, ugende wiyorosha ubane n'abandi neza, ugende wiyorosha ushimira abandi, ugende wiyorosha wibuke icyo Imana yakoze, wibuke nawe akababara ko mu mutima kuko hari igihe wigeze kubabara, ugende wibuka ko kababaro kawe numara ushima Imana. Jambo ry'Imana ridufasha kandi tukaba twumvishije ijambo ryiza rimeze nk'iri, twatsinzwe n'urubanza, ariko Mwami we ngwino utwiyegereze uduheze gushima, uduhe amashimwe mu mitima yacu, uduhe kunezerwa, uduhe guhura nawe, uduhe kwiyorosha, uduheze imitima yacu koroha. Wa Mana yacu wewe waduhaye abana bacu b'intwari, turimo kugubwa neza, turimo kumererwa neza, kubera yuko waduhaye inshuti n'abavandimwe, ukaduheza abana b'intwari bakaturera mu gakiza. Uwiteka nyiribi ngaho mwongerereho yakuye, umusubirizeho yakuye, umubere umugisha mu rugo rwiwe rwose. Turusabiye umugisha ahakora hose, huzura umugisha uva muri Yesu, ni mu izina rya Yesu, amen. Tukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Jeanette yagiye kuririmba, tangira Imana amaturo. Jeanette yaririmba, tumwe twakira ijambo ry'Imana muvuga ubutumwa kabiri. Tange maturo, abadiyakoni mufate masapo, urakunze mu bigenza mu buryo bwihuse. Jeanette nawe aririmba kantu, areba ukuntu abigira.
tuguma twumva ijambo ry'Imana, ibindi turaza kubikora nyuma byinshi cyane. Karibu. Yesu ashimwe. Turashima Imana tugejeje hano amahoro, Imana ihabwa icubahiro. Turashimiye na Patrick yateguye kino giterane, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha. Turashimiye na bashumba ba Karumeli, Imana ibahe umugisha wemera kwakira kino giterane, Imana ibagirire neza. Turagushimiye Kristo rwo kwizerwa, bereye amashimwe, zina rikomeye, nta yindi Mana ihwanye nawe, ushizwe hejuru Kristo. Turagushimiye rwo kwizerwa. Mbese nakwituriki, mbese nakugereranya nande, imirimo y'intoke zawe iranangaza. Wampaye umukamo umeka ku buntu, umpa agakiza kawe ku buntu. Nzagukunda, nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Mbese nakwituriki, mbese nakugereranya nande, imirimo y'intoke zawe iranangaza. Wampaye umukamo umeka ku buntu, umpa agakiza kawe ku buntu. Nzagukunda, nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Ikubere umubavu murane, akira y'amashimwe mwami w'abami. Akubere umubavu murane, akira y'amashimwe mwami w'abami. Akubere umubavu murane, akira we, akira y'amashimwe mwami w'abami. Akubere umubavu murane, akira, akira y'amashimwe mwami w'abami. Akubere umubavu murane, akira, akira y'amashimwe mwami w'abami. Akubere umubavu murane, akira we, akira y'amashimwe mwami w'abami. Akubere haleluya. Yesu alisema nitarudi tena kuwachukua wote. Dukomera amashimana. Bahari we, bahari na mawimbi na upepo wavuma, utuongoze Baba, tuvuke ng'ambo. Bahari we, bahari na mawimbi na upepo wavuma, utuongoze Baba, tuvuke ng'ambo. Bahari we, bahari na mawimbi na upepo wavuma, utuongoze Baba, tuvuke ng'ambo. Inyanja we, inyanja nizisuma,
ibicu bigahinda uko nukwerekana ukikunda ahariwe ahari n'amawimbi na upepo wavuma utuongoze Baba kuvuke ngamo inyanja izisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana ukidukunda bahariwe bahari n'amawimbi na upepo wavuma utuongoze Baba. Tukizoba kigeze nta muntu mpa mikrofone usibiza njewe nimukubite sasa mwakira ijambo ry'Imana iminota 3 tubanze twakira ijambo ry'Imana umuvuga butumwa wa mbere. Bwana sifiwe sana. Dutere haleluya. Nimba ntawe bigoye kozamura ukuboko. Kongera kandi. Uwo bitagoye azamura ukuboko. Turashimira Imana kuba yaratwemereye natwe tukagera hano. Imana ishimwe. Kandi turashimira Imana kubw'umuvandimwe Patrick. Turagukunda kandi uri inshuti. Imana igumugisha kandi iryo hishurirwa rifite bakeya ubunyine. Ariko kandi wewe yabonye ko ari iby'agaciro ko ubutumwa bugera kuri aba bantu bose biciye muri wewe. Imana igukomeze. Gaye tibura data. Maze kubita banguka zinga amaboko kwa kundi sinzi ko nyimuhavu. Yes. Imba mwarasogongeye mukamenya kwagira neza ngaho mwegere yanebe muvuga ibiri ku mutima turirimbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima we mubwira abandi bw'ijuru ibyo ruruzi imitima muvuga ko bahiriwe muvuga ubundi buzima abafite imvune mubasindagize duhungire kwibendera bibasha kuturengera we tumaranisha imibabaro mubwira niba ibyanditswe kuko mu gicuku cya nyuma aribwo twe tuzarema turirimbe zaziririmbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima we
bamugisha jo gufashwa papa reka mbishaze nanone umugore kuri gatandatu nanone kiba kibe Yesu aravuze ngo mureke abera bagubwe neza mwishime iteka mwishime mu mwami maze bishaze iminota 3 hangura papa hangura maze Ai, baba we. God bless you. Enjoy your food. God bless. Ariko ndafashwe. Mwicare Imana. Mwiki hasi. Mwiki hasi. Mwiki hasi Uwiteka bagire neza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amen. Kotara haleluya. Samuri ga matari haleluya. Yama, maze nakura kura nanone kibaki. Iminota 2 siyo yo kwikibi. Ndagira go Mwicyasi Ako Sina we minota 2 Ditwofa minota 2 nahagariki Akuvuga ngo dupfa 2 twofa 10 ndakurasha Mwicyasi Imana bamusha mwicyasi Uwiteka bagire neza I love you so much parce que l'état passe time is over money is over Solange Koffi karibu
duha ijambo ry'Imana iminota itari myinshi dukamara Imana amashyi menshi cyane dukamara Imana amashyi menshi cyane